Alofa. Alofa. What's that? Crikey, can I have a taste, mate? You know, a molly molly. Tough tie. Very benign. Right, come on out. Kakao apa mbod? Wah, uma.
single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic free. Moto mechanic vai tele fa sanga I malino fo nga tuai le ya saki o se au nanga fa bitoe sili ona le leimolo sa le quick service mota vale laiti light vehicles e mafai ona sui na le fa mama so au ato le afi o yai foi le mato o nanga fa bitoa le panel painting ma le respray painting mo so se vai nga to fia fa le leo le tino la ta vale a fia me tu one fa. It was really nice, really rich. The cook was real rich. It came through. Macadamian is good. I love it. It's good. It is very good. This is probably one of the best chocolates I've ever had. It's sweet. It's very smooth. Really nice. It's got the flavour right through the middle of it. It's good. Yeah, really good. It's got its own taste. It tastes very divine. Delicious. Scrumptious. Creamy. Delicious. Yum. Decadent. I like it. So very nice. Very good. Sorry. Oh my. Ja, Holland modi si so. Okay. Sekira, kafkawi le officially PC tache kayo. Kailan si officially PC bugili esema do pili. Saya lako ni mas tunde kung gusto ngayon wala ko sama. Ang fa-fair pe ni ka. Ay mo lang fa serve. Nung mo ko la po extra kung fa lo fa. O ingon sa olo, para sila man kung ilo officially PC ka fa lo fa. Sa ole. Ikaw yan ang 50 day lang kasi. Aloha. Aloha. What's that? Crikey, can I have a taste, mate? You know, a muli muli. Tough taste. Very nice. Right. Come on up. Kafangu apa mbon? Wah, uma. Ya, fifi lava fatalo fatu ni tu la le afiafi. Ya le pa ia male malu se tato tinu. Ai me se lava na ia tato panga. Yo lo fonga ina pel tau tu nei ia LOABAY. Ya e fai mau mana mea. Fa fonga i le aso male aso. Wa mai lo TAUAFIAFI. Fa poponga le tato pokalame TAUAFIAFI man LOABAY. Ma lo le soifua. Ma lo le soifua tato tinu o ia a tu langana ia tau se yo man wi o mo to le lo fole tu ni aso. Yo vi inga la mal faftai a fa fo ile tu ona la tu singa ya tato ya a fo na sa ngalo faftai na taiao ya man tu tato taiao o de fiafi ya man tu tel faftai ni tu fa pe o yo ngalo se vi inga mas faftai o no mo o pisi taiao a le te le al temi o la so ato ni ya e tu ave fo dis vi inga mal faftai le tu a temi ya mo ko ka fia ka ya yo ni la ve mi ngoi lava ya tu si e fo na fo o lo manuia me uma e leise me o po leise fa le lave foi lele fa fitauli si so mali o so to ai ngati so ngase po wa fa fitauli so fa e ka si io tu so mata tu le lo fo le tu afre Oi. Ole vai nga sirina o na taua ia ole mau o lo o to so i fo la o le so ma o ne ola vai tau te fa sanga i pe ia so pe on fa iat ia le se no al fa si mai o lo tato ta pa usili ia e fai fua a tato ngaluinga. Ma lo lava le taua tai, po fea lava, iol ke lope o le e mafuta mai ei. Ma lo lava le mafuta mai. Ia tato pukalamende. Shoes or no shoes, still praise the Lord. Oh yeah. Thank you, Lord, for your blessings on me. Perece tu pe ia pesena. Ese mea still praise the Lord. Alai mau le fale, lai mandu. Mau se e vai pe pala, alai se e o vai. Pe tuai o lava, alai.
Tua fresh Mari ma fa fonta tu tato mai il nilo lang le ai ma se lava tato mai tato foi le lava ya afaila na tama afaila na le ma se me o timidi le ai ma se me okay le fifi ai pena fa tu tato mai nilo lang le lava tato foi lava tato tato o misse fanua misse le fe au te misawali unga te halu ai tu me la Ana fa eu ofu na tu fa mana ye lawa al me mai mau na ofu ai sa kalai mai ofu o changa tu fa mai o lotu ala na fa ia ona fo le o tawa na fa le o te uma te alwai o mai mau ana na wala na tu ia fa ona tanga te i fiola io ai le lotu ia ma ofa le no a tu me mai sa la fa solo te programa la fa i lo sina tutonia le fiafine ia ona o le talo o ko ka le talo news tu le lava tu lava noa fate le lava se noa tatu news ia wa fa fonga anga tatu ioi fa fonga anga le tunu ia o te lo disina wa mai mo ai foi i se tasi o tatu breaking news ia se temi a matu lo na i linga ia pe ona awai atu foi tai le fanga i se tasi o fia anga i fanga loa ia o lo fia anga i foi mo se tasi fa fita o li le va le no mo se tasi o tai ia e te fa fonga le ia i le tala moni lava ia o le nei ngase foi ia te me tatu tala mai sa mo ia manisi fa tata noanga ma le fionga le office sili forward tatu tanga venga fa sinonga to tele nai le i mo se ava no mai mo mai ia le ana su en tatu ava no mo ia fa tata no inisi vai ngai pe o le tele tatu faila le loa ia ele ngata le backlog ia po le tele tatu ta o tu ua le i o lava fa solo te milang tatu tala mai sa mo awani emisia mai mo mai ai loa i nisi o fa tata noanga ia male fionga le office phone tanga lunga fa sino te mini tatu o le tatu tau mo to fa no ina tatu tatu tau yo ono la malo se mai tatu scavi vela e bena fa mo tatu to well ven fa tala fa to te mate pole te mate mali nesse famo ma lo la val soi fua Marilyn nei tu la fia misa pulanga mo finga venga ia e usmel fa fonga tala nei o tau winga le tau au so sa vili o vai to e lau po sa vili mai matu sae a vai de tua o lo sa vili mai saute sae o lo ofti ai pesa mo e au mai ai au mana timu inisi o taimi mo o polo mo le po nei vai nga matu i sifo fa le fa pia nga i manono e au o inisi o taimi mana timu po fa pia na i wilam fai tili e ono yai mai fa pe na fo i vai nga sae saute sifo le au fiaia le pata sa fata si mo fanga mo sa vai vaenga matu i sif sa sa le longa nga isa le aula e au o inisi o taimi mana i timo po e fa pe William faitile ono yai mo le pule ono atoa lava o le tala na tau mo le aso ta ya o le fa pe mai tala tau o le ai na i timo i taimi o va veao mai au o mana i timo po inisi o vaenga le atunu Disi lana vai nga tatu tala tau pe ona tape na ina le ofisa va ai tau nu ma lo la va le ofisa va ai tau mo ngal venga mai ai le fai ngofie isu ina mai pe tatu tala tau le aso ma le aso ai muse lava o to lo fa funga mai tu no le atu o fe lava o itu e fa sa molo e fa funga ia o le ia ona faia au fo uma mo le pone ma le anga ia tu le aso tai au alo isi la fia e ia ana i timu e la timu o winga na tau lo ya Hello Mari mana je tatu mula so tau e me se tatu di sa mo ya o bon fa no wina tau yo no long malo se tatu company po tatu falten malo the well venue yo mo o venue vo e fa me pongas fa now pero for bi une na fa me tatu Skyview Villas mo ta faonga i nei pe malanga mai e te nofo le me malo lo ina tia pata ma tua Skyview Villas na fa la tu special na el lo slau limes folo ile po mana tua pe ya fa ya i le aso ma le aso e ala lango Skyview Villas e le fa pe mata la ula le fa ya o le tawel venue ai o ai ngalo ato ti ngao ne ola kwa momenti kalo mo fofo na me soi ele no tata ya ka ya wa tiri yo o ya Skyview Villas ya o tala na le ga mai ka wa mai le yo fa na sai o kele yo se Skyview Villas para mo fe mai o ma ko o kala nga ro mai lalo fa mo ngam fa tala o sos rumors
reliable yo lo so. Patalo fatu ya sao sila malo la fa manuia atu po ka tele sao sila e vile malai ulu patalo fatu lo top kambe ia fa tele la e vile malai ulu pena fo ia et vice verita arita me fatalo fatu mai prispero stare fa tele la et vice arita e pena fa ngafa kalai this Friday yeah malo se fo para nango and Marietta, malo lava ka ku fa tai lava. Na fa Filippo le lai. Ko ai go ka mo Filippo le lai. Ko na la ta. Oi, ino was fala. So oi lo sa o na birthday boy. La birthday. Na birth certificate. Male New Zealand Paul. Come Filippo se fu manu yaro o se lua fui ava ma Mari e male la le leo Marietta. Mai male la le leo Marietta. Fa fitai fa ya. Yeah. Oh, fala lelei. Wole ole lea. Pena fala ma salo silia. Lea ai le Michelengi. Wow. Maritaro maka. Oi, fefe. Feel like fefe. Yo ka koia ngata samila fe lo elen. Mo salo ai ma futa mini samo. Wole Michelengi nei ai sila samo fe. Pena foi vaolo mika malo to mana ipo kala me viere tu fa fika ila vaolo. Aso me Rebecca Vicesio ya alisi ya fatu ya o inisi no me bache. Na ka Rebecca Vicesio ya malo fo inga lue. Tulanga lua fa tau malo sai fua ya lo ma futa mai Sydney. Ya ma Uiva ya Filippo. Mai Pepelo Marietta. Voi. Ele lo problema que Pepelo ai. Vitinia fono imona. Orang ni faku, vitilia la de sila nga alu dungole. Skyview Villa mane tawel vin. Male ka peki me ka we me o faku lang pingiki. Nga ni sa matua in love, it's my so in love. Malo in love. Ya, totanga le vaole ma futa mai, yo tele totanga le vaole messe me femele ma futa mai fa fikaya mo share tu tatu lai. Ya, talo. Achemele, ka o sta break. Mari. Ele yo break no lele yo o mai start of am dianga se aso soifua. Ya o avea ile ava no le lango sual tato company ale Freight Plus I vai no fale ata. Ya mo tato fam dianga soifua mas fa now. O ai lava lo fai longa ina lo la soifua le aso duas fulu neo se tema. Ko fia lava le tu follow ke lo pelo e mai mo mai. Famanu ia tele atu atato pokalame ia I tausanga o whaapopo ele tua ilo soifua ia e tautua I pea lo a inga o lau e kalesia ma lo a whianga. Famanu ia le tua e tau ma lo famanu tuina aso soifua mas whanau le aso ne aso 20Setema. Happy birthday. Manu ia tos whanau kids. Happy birthday kids. Ia oi vitinia mai fono I moana mai malo lava a Mr. Ngango Marietta lo fatele atu mo ru fa tele. O te mele ka tuara ta pese. Poi mai ia on pese le mo asfana. Sa pele lo po aina e famno tino la su so po spano. This song is dedicated for all of you. Fai we not on Freight Plus. La tu tai tele ia tu loma. Ia fionga tu loma. La fionga ia fo mui. Ya, mana tua le o nanga na Freight Plus fa nga mai tatu lo tomaiti pena fa Krismasi. Ya. Ne ngata fo I le o la vi fa wa vistanga. Ya. Ofa atasi ata fam dianga soifu mas fana o anniversaries. Ato anga tausanga talu on tu malo se pele mamae anniversary talu ona lua u lima malau le popo. Ai ne feita wana mia. Ai na tanga te feita wana. Ai ko kele aka ngaka e ta ua your memories. Oi na feita wana mia anniversary. Yo pepero ya ke pi oido. Afa ko isi ka kafe bai ona ira to ai ma se fulu ni mata usanga ta o kasi alva yaso to celebrate. Who can those things? Yeah, it is useful. I said tawa no is tawa. Tawa ya. Misa tu pa vai. Ya faya la ko. Awa ka pe kia mai ya. Ya irmã ia ese le o tu pa vai tu mai tai. Ya mal fai tau aso na lua mata lua mafutanga me se o to lua na e te mene fa ponga. Bena fo ia matulanga na ia e pe on fantasia in partnership. Kai kene. Fantasia ile alofa. Par kele yo upu. O si kemi. Ke ko no usa fu pe am yes fa pe pu. Wala ino ala mo vo kan shium ni mau me.
Kelo me o le alofa, o le whaamaoni, o le whaalongolongo tinga, o le mai pe maloloina pe. Anaka ke ai, se mawhakanga le mai a, bye bye, bye Trixie, ki ai. Io tangata nai li... Lei a se tupe, bye, ti ai. Li lava le un sai, li lava le un sai o tātou, a lava le un sai, ia e mawhai ona pe on sai tātou pe no sai yopu. Pe papala pe ia e pe loa. Ai loa e yopu a, ngai mea o sai e ke le ame whakusai e koe, it all goes back to you. E langa nei sis tangata mawhai ona te tali le papala. O ti ngā na o ia. Ia whai e roa tua, whai roa tua, ako kaka kei mamai nei ma papala. No sitting ia le atu. Le tua e pe e se atua pe le ai se, ia yopu. Hei walon tō lua, walon tō lua ngā whi mai si whai e roa tua, mai oki o koe roa. O le lava. O le lava kaus. Smell le manongi, ma tua le ngata papala, ia manongi fo i mau tangata papala. Pero tu langa na, e tau foi, so se, e vile tu mana mei so se ngali foi, o foi, e tau anu maora on sai, se vangia yopu papala on sai, fo lele, i winga lo tōrua, o sai, o so whawhi so o na sai i winga o whiwhine, o sai i winga o tamaloa, ni leite, si o sai, fia mai, io e Mario na e awhia, na e te awhia, o na le yo o ye lo so fua o wa na tele titi le small keo oi little baby ya ai o lo te mi te o ye un sai ya pa o te mi te o ye ya wa ngai ke kai wa e o ka vinga o di yo ala ka pe se yoi la tau si no malo longa fo i mai chale talonga pupua ta tu chale.
Ia tau le nganga fia e toi whatalo whatuai, ia le whafunga seo tātou a tunu pele. Ia au neu mau so tainga mali tōhane ia iulai ngale, ia wā voice whapoponga tātou tāla I tālonga. Fia lawe whatalo whateneitu la le afiafi iulai mālone soifua. Mālone var soifua pria Marieta, a tālo whatu ia whabalo atoi, ia I riro sa te rua le ngata ia te le tio pile, ia mese foi le whiunga ia fui awe lili, ia mālo lava le otai maritawa ta I te mawhai bore dei foi aso. Ia ele me fai lava tu ia no le nganga le fia whatalo whatu, ia mawholo whatu, ia ina ia tātou o pa ngauma, ia alo fia pe na unanga, ia maritatua dei ia le lope klopol, ele ngator TV telasi, ia mese ia le radio tarabe, ia lava tafa dei ke lope lo bango mai te tua dei, whatalo whatu, pa malo atu, ia te o tō malava. Ia usi mai e whapoko si whapopoko le tātou tala I tālonga, ia mō le whaiunga le koi pā I aso. Te mō atu e tātou tala, la fiafi nei, le o le atu tala alo ia I tau wanga le ipolo ragi, le tarimano ai a padi, le u whatu ranga whati porkarabe, a ma e a tauringa whatu tori tala alo ia o le whapopo mai o le ipolo ragi, ana mata le tālonga, ia le o le a whaina iei le au I a pani, whapea male aure nei a Lucia. Iso tātou tala, o le aure nei a le wala pis whate se koi male au piti. Lau sa aure whenua I lau wai tālonga le iporangi I le aso a tae ao. Lau au se tā lia, le lato pop numero tasio Scott Fio, le huka o tolu latu, pop numero tolu o Elena Lalatoa, o le lato loka numero 4 Isaac Roda, loka numero lipa Robbie Arnold, fleda numero 1 Technical Cock, o le lato fleda numero 5 o Michael Hooper o tātou tedi foi dea, o le lato numero 1 Ishireli Naisarani, o le lato halfback o Nick White, o le lato furu por first 5 o Christian Naledi Fano, English Frutasio Marika Koro Ipete, second 5 o Samu Kerebi, o center sweet quarters o James O'Connor, wing numero 5 o Reese Woods, o le lato furu peti o Courtney Phil. Lau fiti lau whatu langa mai mo tāronga le sa tae aro lato problem o tasio ke apiti maapu, o lato uka o Samata Vesi, o le problem o toro Penny Ravai, o lato loka numero 4 Victor Karifati, numero 5 o Leone Nakawara, flaga numero 1 Dominico Wakarairu Rotu, o le kapiteni foi lea numero 5 Peseli Pato, numero 4 Vidia Mbata, o le lato 1 Peko Frank Romani, first target of Ben Bolovola, wing numero 2 Semi Ratarawa, second target of Lebani Portia, center Shikoto Waisia Naya Kalebu, numero 2 Joshua Tunsova, Alato Purpeki Okini Muri Balu. Pertarungan no nabura leo patulanga mai, o salong martan sangale la lagi. Wa kailo mai nei la e larvan sa no e te mo fai kada pe u fiu pia la so pe a po tattoos ono e mako mai e le tali e nei langa nu e ya pani o miti le sa o I unga sa lo so ka ka so ka tunu le football federation Samoa I le tu pa ali vai va se tai de fero mo soni e mo le sa lo ma malo vai va se tai e tonu le ai I wi e se por mo le ma malo e so ma ko ai le sa ai Pakoria United Sportolo la to ai na pai ai dai foi de pea ele ai se ai. Iso talonga le sa pa to te le que le so para si o la fe no ai vai va se tai. Por so mi la ilo mai Adidas to ha fua ala ta alo I mala ki anga va yusu para no perso anga la fe no ai male au le pea. E lua va nei au murtar sa sokka I va ngoli. Ya lo pa te no piti. I lalo de dos furtor te sanga matua. Pertama sanga nei sa IDI ang sa pangatu de talong o Olympic kai le lua ke no sekulu o le Olympics qualifier. Il coupe o patulanga mai la o solo mona o America Samoa New Zealand Samoa. Ai va o coupe da watora pa pe hoi pa ko ni kini tonga ma au fiti. O le apa pe na no tau sino ai I da en la coupe. Ola sola da fa ai to le ninga ma sa ma to no ha makata e wa sa ude mala na to I to no ku makaya e fa sa ude mo na no wa sa lo mo I por la langi la la I lo mo musia I le aso lu ora vai aso mo
O nisi leo ka ua sa longa ta sa te so fito na kapia la tunu le Blue Sky National Sevens Tournament ilona vai fa u ko le final leg ta vesina Island Resort mo ta na fai ai mo ta ka le ua le ta longa Island ta vesina Island Resort mo ta su fito na fa ia ina isa ta na le fito ala so ai ta ro sa mo tu fulele se tunu na fa perar mano ai au sa ai mo te sa fa ia se puru manua la uni Lions na pai ina ya rode sale moa e fitu le sepulu ba yuma Mary St. Joseph le sepulu fitu na mano le sapa moa e na o le lima da roe le ba le pio maroons na kale a lili pa parents na mano le pio maroons e sepulu pai le fitu o kale a lili se patasio e sepulu pa pipi ba yora na tutusa la ta lo nei e sepulu pa la ai e pragista mauli na matua sasa pa mo ia skopa ia ia no skumo no ina le fitu ta lo le ba sasa ai mata no sina na malo ai ale afianga le audio le fianga sasa ai se kurma iba pa mesina ai resorts en sorry e ta lo le na malo ai ta mesina ai resorts e no skuiba ale au sasa ai ta lo le ba sali moa pa pena ko ro te malo ai au le mo e no skumo no i se kurma lua ai ta lo le ba ni Lions ma ba ni ma Mary malo ai na ni Lions i le au le marisi e se kurma pa i le se kurua ale marisi sa kato yo sepo ole ato ata yao ole aso pa i le ta sa le Blue Sky International Sevens e alo pa pena pa to te i ni la kapia la tunu awala ba ya ti dai no le fa ta lo ma kapia ta to pitu e to tonu la ba so ta to wa tunu le fa no na ta to ta lo ma le se ba yaso mo so pa po ko da so mo fu mo mua ya aso tu malu pe na do kin ngal sa mo o la ko to fa ta wa ma no se pa le to no ha to o do pa to wa ani ya ba si no to le to yaso ai me so tu te pa i le to ba yaso ya la to o no le pa to wa yu le ngale mo te nei pa so ya ya fantai tele ulai ya awantu ina mai peo tato tala talonga ya mol fa fanga sho tato atino tato toi fe loi las ma fol vai asfo ai mo tamine manu tele ina toi fo fanga ne fi afi malanga ia tu ile fai ungal vai aso fa so foi so na fa fanga sho tato atino e me sho tato panga ya e ala le fa poponga na tato tala talonga e pe ono fonga ina tuanga ni ya yulai ngale o le sui o tanto ala leo male ala ata ia awala wala fa fonga ia ele ngata la ia o tala ia i talonga i le lakapia le palalang ia mai se ia o nisi o tanto talonga ia i te tonu lava se tanto wa tunu fa tai tele lava yulai ia mo le tuina mai tanto tala talonga ai mo temine ia ole tuna tu sin tato malolonga pupu ale taliu mai fa fonga i tato tala mai Samoa ma fa i wina i noa tato poklame TAUAFIAFI LOABAY na tonu lava te wata lopa te vanga ma futa mai e yai i vitinium fonoana lao from Brisbane Australia tai lava mana fa vidiamu le lui lo ma futa mai fresh ma lo fonga lo sunga e se lo relay ma lo tua ma futa te Brisbane Australia o fa tele mo lua fai se lua poka. Ni ne pe que não sou meu. Eu sei, mas foi se poka. Foi se poka. Poka, ne se poka e mangongi poka ya suma fu. Ma dia no to estamos viliando. Ele se poka, é poka mais. Pero é viliam. O essa o ele se ngari ngo Jerusalem. Ne ai pa ia. Ai la viliam. E meio mo tanga ngari i pe ono tata no ai foi tanto da wel vid. Olo ai fa fose ia ona maliu le sautonga le fofine ina Jerusalem. Li folo te malo na e nafa mavaenga yo te wina maliu mo fano tan fa te malo. E lua options. Na le se laudi mas fulu ai te tongia e te wa nei lo to lua le ma na yo sauninga. Ai lima afe to e ave lon tino maliu. Ia i fanua ia mai le ele male ai ngoro fa munima. Lua so ma fa te malo alu malo fai le i te malo le mai ke ma ai avelo ko dua ke o i fanua fisili ar ka malo ai se a o le ma nei ai o le o sa ni ngom li nei le ai pa io
Anai tau o fia nor se lau ni masfu. Ai fe mai kala ka malo. Se langa ko fa longo ai le ka malo nga o ki I ko ruwa sa kalwan. Alam ko ku. Wow la kire ko mga o ko mai. Ke mga ai o mama ko ya. E mga ora maro e ave kamu ya o ngi ko. Lo ko minga le fa por. Hani Miriam. Vai o ngai ke awai la fa por. Ya. Sira e pela lisi foi itamalo. Usala o la tuna sa itamalo. E mono e la tim foi fai me ka o ladies night. O mai to luo o to luo la itamalo o le pasi me la o la pasi ta fa ka siti. Ya aqui lo bona ver pasi. Le ver pasi no mai na tina o mai. Ya mai de ficar. Ka o le ficar nisi la ia tamalo na ba mantua ficar nisi o tamalo. Ai sili ana tangi di tamalo na ele ia lo to lo pasi. E baixo, ele ia lo to lo pasi. Tangi ko malo ana ki kilo mai malo no feo kilo ko lo. Dura me o masu ai la fa pe tamalo la tu. Ai kangi fo tamalo le lo foi ne fi ne tina no le pasi. Le kam fi le na misi lo to lo le pasi. E ako ke me na ko pasi wa le pasi. Ma kwa kangi es malo. Aqui eu vi ko disi ele inga no vai kangi ele sim ala le oti so to ruo o kangi pa na misiero ko lo pasi o kwa venga me fa e kangi fa me pa mo misiero ele pasi so ele kangi le se me ai so kangi le kalle alo ko le ke pasi ya o marido o to William ina jokes malama tara for toto how are you manola mal mafuta mai for toto ame lo mafuta mai birth I au se talia mai ainga malola ba ka wo sino malola foi mai tala mai samo awa le ia wisi mau mai pele nila o lau de tio malau TV pe ka su no nila a fe ko nila o la wo tichiro mo le ma ki fo le nila o le mea la
whiwhia lava e toi whaatalo whaatu nei tūla le awhiawhi I le tātou pokalame ne o TAUAFIAFI ma LOABAY. Usi mai al whaafonga, so poponga ne o tātou tala mai Samoa e pei o na angalelei mai al tātou kompani o le Ako Group. E tō mua ati o tātou tala, o loo sua ina nei e leo le temi nei I se tangata, po o ni tangata, o loo tau māsalo mia I le susunu ina o ni whale se lua I le awhia anga ta e le whanga I whangaloa I le vavea o na li la. Ina wasi atu I le LOABAY I le awhia anga e meise o maota nei e lua e pe o na awhia I se malaia, ua toi o tūranga whale wa liwa fuefu. Mata toi e na o tunga maua tua a o I lātou e ana ni whale. O nei whale fito I tonu to whae a whia lele a matanga le ana whaalia e ling whai pule o ta e whanga. O loo wha te amale a whia anga o no nisi o whamasi nonga tau ele. O loo I le a whia anga. E tali tonu le a whia anga ele o whetau I whai unga e pe o na au maia. E nisi o whamasino. E au whia ima nisi o whamasino le o whamalo o lo tu mau. E le whamasino ngā whanua masuafa e pe o na iai le vai aso mawai. O le amatanga le vai aso o atu ai whia lele ta pase soani al whamasino ngā. Mo se tusi e ave le a whia anga o ta il whanga. Ina ia wane I whaalawe ina inga luenga o ta penanga le lātou whanua. A wato e sau ninga o si ona tausi leana au mai perisi peni. Mai fina ngano le tō whai a whia lele. E lango maui o lātou whanua I ta il whanga. Ui o lea e te ama le a whia anga. O le tai au nei na whono ia lim whai pule le a whia anga ta il whanga. Ma ami umatau le lea matupulanga le a whia anga e wha amasino. Po ai e tau maasalo mia na whaatino ina le susunu ina o nei whale. Pei ta ia mai ai wholapa le whono tanga le a whia anga. Na tau tino umatupulanga e le ai maseisi o ila tau. Na I loa le taiminau o ele malai e nei whale lua. Na whaalia se atasi o matai o le a whia anga e whapia. Wa mai au na ave la apta inga whautuanga a rin whai pule o le a whia anga I tūpulanga o liru. Ina ia walavane I aise atasi e wha lave ina ngā luenga le a inga. Lea e pei o na avato ai le tusi e whamsinonga. Pei tai e whate ia umai la tau I le vai o le nei malai e le vaveawa nei la. I se taimi o le tasi anga I le lua I le vaveao. O le temi nei ele o I aise tasi o moria I le nei whaalavilave pei tai na whaalia I nisi o matai. O mai au na toi ave la apta inga I tūpulanga matau le lea uma le a whio anga. Ina ia awa lavane I aise tasi e whaalavilave. I tā penanga le whale lawa singa o le tausi o fia lele. Lea ua fuafua mo le vai asa whau. Mai e soli tū ai le a whio anga antoa. I le mata apulawa le pe ona ia I le whaalavilave o tūla I mai tā I le whanga. Na mawhai ona tā pā I le LOABAY I se whina ngalo le a whionga e le ofisa silion tanga luenga o whaamsinonga. Ia moli e sini wā ai. E tūsa o se fofo mo le anga I le lumanai. A wai le tasi se a whio anga o lo tūla I mai efte na inga whape nei tau whaamsinonga. I ele. Ma o se vaenga la le nei. O le nei whaatatan noanga. O le vai aso nei na wha o meni ta apun nei tūnu ofisa o na o le fofuanga matai I te ulun whare tua I se tasi vaenga whanuotua. Ia, ona sa ili lia le ofisa. A wala awe se whailo a peia o le process na sami na le ofisa. E mai se au le fio anga e le infai pule o se swala o pule o le atula na o da. Pe tai ele I a fio mea le infai pule ele filo inga le aso na so ai sa wala au tai au. Ia, ona sa ilinga o ta au kutono o ofisa I whaila. E whapea o lo iei whanua. O umana whai iei whai umana whamasinonga. Ma o iei whi whanua o lo o apili. Ia sa le manino lele ofisa po whio whanua nei o le a whia I le tanimino whatua ma me o mea nasa tau sa ili ia le whio mai o le whai puli le mta opo. O le manunga whai ofisa e mo I lava I matai tuto o tasi o lato whanua. Ai whamanunga lava o le whai puli I sosa lava whanga. Ia o lea la na sa whataatia I loa le whataatianga whamalama sa whese tusi whamalama I whanua no mera lea o umana whaile I uma whamasinoma o le whanua lea o lo
ele apili mai ele fai ona fai ia se pe tamo fai tua pe ai ona e moli le o ile ali fai pule ai me se fo ile tula fali po se fio tula fali o afia ina ia nofo mala malanga wa pawana o le pao le ona tanga venga na ona failo tu langa sa fatino ai nga venga fa misino ngai fa mo ta ia ona o ai leo o ona I tamali foi se mato o fise fa o ai foi se tala ma le fai pule tu na ia ma fai foi fautuanga ile matai wa o matai le na fio mai ia ile ba fe lo ai o tau single file tau sia la to fe lo ai te faz malinga ia o le aso ana na fina to yo o mai fo ile tula fale dia o tula fale fa pia e a batu se fa tananga o official family no le official le e wa to ni le se tau ona avere fa tuanga ile se pa o family fa yesto la fa o le pau lava ia le environment o tanga le venga fasino sa patino fasino o ia ia tau mama ma failo e ona pau na ma se ana ofisa ai sa ta ati sa ma sa failo na venga ale ofenga venga e tau ma fai ina ia fa malusia le no fa malusia ina ia tu lalo ile tu la falina o mai e tau su ese awala file mo e oi sola ia ona fa tuanga ele o se mandate na matanga wenga ai sa tam faya matanga wenga e sa ili pe ma avis fa tuanga why ele o se ma se ana le matanga wenga wa tuai a pe mele tanga faya au faya le se no fayona ia o le tatianga la na ia o le foi wa ia mana tanga wenga o ma fa tino na tiute ia o foi ia se fautuma ma se tu malalo ia le foi sa o ia ma to wil tam fanga la na wala na ia no wa se le na file ia ale la le lo ma to mele na o ta o Inisio tala ele folo fa fita uli e pe on sula I mai pe ile le lo lo inisio faila o mo ta o ta fa msino ngale mo tanga luenga fa msino nga e pe fo yo na afia ile se sunga ya papali I John tai malelangi le o fa malolo tu mau mai lono so finga sa ia o se tasi sa ve am officer silion tanga luenga ini tau sanga o tuanai I se fa tata noanga le loa pe ma le afia o ile officer sili fo o tanga luenga o fa msino nga ya moli e sini va ai na ma fa yo na fa dia I so na fina ngalo yo na ma fa fa e ma fa yo na so ani e tau sa ili ai le mafuanga e tu lai mai e pe nei fa fita uli ngaluenga fa masinonga na sau no la fionga ya moli yo no langa ma fa I se tasi o fofuanga tau na fa tino o le atofa o se tangata e tasi e nafa lava ma le faila atoa o se mata upo e o lava I li poti e ta o ta penanga mo se fa masinonga o ia lava e ta penaina a ola ina misi pele I loa le faila o lo manino lava le tangata e te tau ona su e iai. O se vaenga la le nei o sau noanga moli e tu sau le nei mata upu. Tu sa ili pe fa pomai. O ya le meo wala I una le lo. Itili ya mafua. Ai mole fata tia no se te tau wa una manino le o tali le this is the better way to fix this. Fix up ele loa. So it's a process issue, it's a system issue, and bawani o mafawfamani lava. I do some near for you.
tele mata o le tato whamasino handle for the staff. They was a lot of thing I una monitor e office. Fai una parte assign se fai nesse. Una responsibility of us accountable to the whereabouts and the content of that file. On mele tele tangata pasi mai Licitini anche ma il suo le lo feo le bale le misi ai fai se fai una pena ya ma fai lo na fa per fai da le assign to le feo ya ana mai amatama fai da se io fai responsible uma e for mai le parties ma mai tu le fai le famasi
ngon ni puti. Mala mala. Tātou tāla whaaiu. I whawhaitau li lava le pe ona le toi pōse lilo i le whawhonganga le mamalu le atinu. E pe whai ona sa mania i le pāle mene a fionga i whaamasino le whaamasino ngā whalua masuafa. Mori whātata noanga i nisi o paia inga o mawai atu. Ona o atu ngā lunga i whaiti o ngā le mamalu le atinu. I nisi o mata upu tau whaamasino ngā whalua masuafa. Wau tau sanga o tālia. Na mawhai fo i e loa pe eno fisilingi ai le fionga i lo fisili o mtanga luenga whaamasino ngā i a moli e. E tusa le nei mata upu, i lona fo i tūlai mai. Po ani si o i tū o le amawhai o na sila sila iai. Ina ia tau fo ia le whaafitau ni le nei. Ai o lana sau noanga la le nei. Ia poto maasani, ia malianga wa au tangata whainga luenga. Matato systems. Ia na maile ni tangata fō, i tau whaarawe pape, whati ni mō tatu mārui. Pea o mea ta, o mea olo o whaimofio na maua teimi nei, i whaafitau ina. O whaatatianga le whaamasinonga whanua suafa. E leiso i ngā fō, o leo whaatatia a mata ia Januari, loa whenua sifo, solui, loa whenua sifo. O ele whainga fōu lea o le awa, o man whaatara noa ina ma le whiunga Kristene. Ia o lea le a mata ila tātou tau mama i tau saka fōu. O tasi a whaafita o li lea e whanau ngai iai e whaatua i mata upu. O mata upu tolu pō. Awai a tolu pō. Rona winga. Le o le aso ato whaina. Toi tu i lesi aso, luna winga. O isi foi cases, o le a afia atu lo la tu whaatatianga mo le whamasino, wa le wa afia i ta upulea. Ia, tele foi luna afianga wa atolo po, tele ngā luenga le ofisa i whaatino. Whaatata noanga, e pe ona iai, ma le ofisa sili o pulenga o whamasinonga, po le mtanga luenga o whamasinonga, ia moli e sili va ai. Ia, le
tupu ma ole atu tupu ma lo tupu fo itonu she tātou atinu a wala wala whaafunga anga. Ia imata apu e perentu ina atu. Ia o te iloa na o turi mai pea. Ia le mta apu i tae whanga. Ia o le tu e sili on whaaftaia. Ia o leo o toa whima lia mea uma. Ia o toa pea le tai i le pule ngā malu ali whai pule. Ia ai le ngata i leo le a inga i peo na fia o lātou mauta mo lātou lawa. Lātou talo le atua ina i ai pea le file mu. Ia i nei fo i ngase o lo whianga i ai mane i a whianga. Ala tātou asi na malolanga popu ale ataliu mai. Whaai ua atu le tātou pokalame TAUAFIAFI ma le LOABAY. Let's go. Let's go. E te watalo whātu nei te mi o le fiafi e po taimi whai nei tāpo kalame ina ua umban e whaafonga ma esti sila me fo i tātu news na pe o nei whaafonga mai le tā awi nātu mo fo i nātu te mai tai o Fresh Murray. Fresh Murray, whai tātu news ia mune te whamalo fo ia i ono pe o napa mai atu e nawa pe wa tele ina i whala venavele pe nei ina i te whangwhanga lo ia e whamalo lua te fo i tātu o fioanga e mese fo i tumaro. Leo atu leo matu atua le famtalanga ia ma tulanga foi pena ia ile ngata ile tulanga sa ile fioanga ma pe foi ia ma le fionga ile mai tai lo fisili leo le famsinoma Ol mana ia ole wa fitawi follow po la le wa fitawi ale tanto mau le fala vilavi le tai fanga ma le mau le va no le fionga ia muli
Ele sama itai officially fo eu fam sinonga ma pulenga chau fam sinonga ele le pen fa fonga ele le al pa le ni mai tu e fa ole tala ia e uyo lele mo sa tanoanga ma le tofa ia fielele ia pe itai ia ole manino mai le tala le afionga ia molie ia o mafuanga pe ia ona mai ia o lana o tu fielele ia ona onisio o la ia inisio fanua o la apili ia fai ia e fainga sala ona lotea ai la fanua la e mafai ona te uina ilo na taus ia o tulanga na ele I fala vela veina la fia o pe tau tino ali fai pu ia o me temne o sai dia pe ia se tasi o masalo bia na ia fatino ina ia le fo a solinga tula fono wa solinga tula fono ia le fo a tulanga o le sulu ino ni fale o mera vai fa manino atu tatu tunu ia o fa fo me fa me foi a inga fo I o le TAUAFIAFI lele ia e o le fo o le fina inga nu sa fai ia na ave sela pita inga fo ia tupulanga a misi tupulanga le bo tatu afio au lava nei fa la me lave se tasi I le TAUAFIAFI le tapenanga fo io o sa fo I male fa lo singa male te wino sona tausile o wino mai crispy ia ai peta yani ia me to ia tupulanga fo ie ia akere ro foi po ai nisi wa le masa bia o tupulanga le foi mai tupulanga le aso atore nei ele ai se si o makwa fa fiti mana tu timina te ia ma te eva mai dis ia o tele no la i po ai se ia ai pa una se tala te fa penisi o se malan ma na fatino ne tu langa onda os fatununga mai e fai pure le ai o mana na usta ia tu si ia ai peta ia no tu pulanga la vai postanga te to tasi peto lupe to tolu ile no pot ma fai tu pule fai tu langa le ia o tele no fai la mari ia ma sa no posesi como sa posesi ngal baku nei ia fo ia pia pe sa ma si se fio anga si lava o le fia fo ile tu la fale nei mala aina ia ala tu fa tu pul meto e sola ma ia pia ai le lo le fio masa salonga umani me ai tato tu du mole to sa lo sa I pe o fa mo pe le ya o fatanga pe la fio anga ia ali fai pule le lo malo o atu fa fai la tu su engai o umala tu su ala foi fai lo e ali fai pule I tu pulanga o te meni ta umanyai ta o te meni o matu so ni tu le ma ave o lo fiso leo ia ma matu faces tu langa foi lele a fai mo umala so ni ta wina meses no mingala e se mena ka o foi tu pulanga pa fai na tele fai o le la sa I ne po le fai e ka se ia ai mo tanga fai ia pe tau tala foi ia ma fai to lu pe to lu no mingala tau tala le si a fai na to tasi no ia umala fa va ia le po eso ia tulanga na pe nei tatum taupuna ia se tasim taupu le te ro le fia malam lamba toteli ia ai te fatalo fa toi si vai ngale e vile malai ulu malo lava ma futa mai ne bia Yeremia viria mule ulu malo lava pio le alo ma futa mai class tete male ainga alo fa tu brother Tom hi Tom ia tinga na ba veao ia si aro alo ma futa mai pe Tom ia modela va kangi ka jokes Joe, Wiley, hi brother.